uyazi ukuthi baby ka indlela engikuthanda ngayo so inzima ngiyakuthanda ukuthi uyazi ukuthi amboni ukuthi kulomfazi onjengawe emhlabeni la nguye wedwa uyazi ngakucabanga sebusuku ngiyavuka ngime anilali ngawe yes phela sesiphezulu ngithande R3 phela njengamaskonto landira kukhuzela ibizasema umncane ufuna kusebenza le 40 days ngani hala udinga ukudlala manje kamajosi lambili ngivele enhlani khona ukuthi nje kuphela mina umuntu oqinile ngimiswa lutho ngakho kudala ngwele phansi ngathi ngafeyita ngithe ngisuke enhlani ngathi ngabuya yabona iyaqala futhi indaba yakho enhlani ngitshela ngothanda ngathi ngitshela ngehlani ngizothi enhlani mina usenhlani phela manje angalutho kade sathi wena ngoba ngikwethi ngifuna uzofuna wena udlanga ngokuthi uthi ufuna ukuthandaza enhlani mina nje ufuna ukuthi ufile kuseni yasineke sekusinga uzindala somuntu ngethi ngicela i-300 phela ngihambeni ufuna i-300 yokulungisa inwele 300 phela yothi umntana njani ngifuna 10 phela selezama ukuthi ngizamlama ingqondi ngakutshela ngathi mina silungisela ukuyangini ngathi 24 December sihamba siye lobona so yonke imali lokho ngiqogelela imali engithola ngithola ngise ngihlanza nxa sengiyangini ngihamba lesiwuchu isizumbu lisaka bese ongaka pha okungaka so bheka manje siku February so mina ngizamela ukuthi December ngihambe lobona ngizoba injani ngathi kwathi asime njani khona ekhanda manje ngisibote phela wena uright yahamba uyekhunda 10 rand mina ke wayengaqini inhlanyelo ithengwa ngo-April izulina ngo-December so mina ukuthi ngikho kumele ngilandele nje yonke iminyaka yakho ishort aniye ngikuthengela isigqoko phela mina somfazi wami nanti i-girlfriend yami so ukuthi una ngiyakuthatha unquna akulandaba lami ingani umbhede esitolo nxa uyawuthenga ungela amashisi kunjalo ubuye layo endlini uzofaka umqamelo amashisi endlini so into efunayo ukuthi ufuna ngikhumuleni ngihambe ngimuntu ngithe uzohamba yengqokisa singathathi ngizakuthatha phela zohlala thokela mina ngizakutshela konke zonke even amaskonzi ngiyakunika ngo-70 mina so ufuna ngihlale ngingazi lamaskonzi ngo-70 azabuya ngithe mina nxa wena ufuna imali ofuna lapha mina ngiyabhala phansi imali engunike yona ngale mina ngakuniki 1000 singafika ngini ngale bethi sivula mlomo yi-1000 rand ngiyahle ngithi ngakubhadala kudala sesiyisaphe phela o nxa wathatha kangayimi imali leyo uza njani uzayiphendukisa times 4 isimbazo phela lesi isimbazo wenzani dala bangadlala abadala bambona oyibona athi imali othatha sijola ibuye qela phuma sicelo bona isaphethe lapho ikumbazula phela nxa wasathatha ngathi isimbazo ngamakhasi lawo so isimbazo yabetha times 4 iqolo lenkukhu lesitshani ngakudla senguyisekazi bani ngakhuliswa luxakuxaku umvi umtshonkela izadende ubhunzi umvuthwamini lamaminyela